naša 15. sretna destinacija, Danska, Kopenhagen. Također ima svoju predstavnicu kojoj se jako veselimo što će doći u Zagreb, Sara Hvid Larsen. Dobro nam došla. Odradili smo natjecanje u Danskoj i ono što nas je posebno razveselilo su bili građani koji su stali, koji su pokazali veliki interes za Cupid Spoon. Željeli su kušati hranu, dali podršku našim natjecateljima i time pokazali da žele rušiti predrasude o uključivanju osoba s invaliditetom. Vidimo se u sljedećoj državi, pratite i dalje Cupid Spoon.